možemo i sociološki, i psihološki i na razne načine razvijati priče o identitetu, ali ako nemamo duhovni koren i ako izgubimo zapravo svoj duhovni identitet, onda gubimo sve. Onda možemo biti jedna bezoblična masa od koje se može praviti šta god hoćete. To su u svoje vreme u Jugoslaviji posle Dugog rata oni koji su vladali dobro znali kao princip. I u drugim narodima, ali mi sad govorimo o nama, najpre su hteli da izbrišu crkvu, sećanje na crkvu, sećanje na to kakav je naš duhovni identitet. I gde god su uspeli da crkvu iščupaju iz zajednice ili u pojedincu, tu su napravili, kako rekoh, bezobličnu masu, to jest napravili su test od kojeg se moglo i može praviti šta god hoćete. Tako da smo imali od Jugoslovena do, da ne ulazim dalje, drugu vrstu stvaranja novoga od nečeg što je bilo prethodno, a sve je to u stvari bio rezultat gubitka duhovnog identiteta. Ovde knez Lazar je to znao. Nije to bila bitka za zemaljska carstva, nego bitka za očuvanje onoga što zapravo u suštini svoje jesmo i za očuvanje Boga u sebi. I kad imamo Boga u sebi, onda se naš život menja. Drugačije vidimo sebe, drugačije vidimo druge ljude, kogod da su oni, drugačije vidimo čitavu tvorevinu. Sve je to Vidovdan i to je bitka koju je vodio knez Lazar. To je novozavetna bitka. Za nas je Kosovski zavet novi zavet. Kosovski zavet i kosovski podvig, ako hoćete da se izrazim i jezikom crkve, jezikom duhovnosti, je podvig u Hristu. Podvig preobražavanja i uzrastanja u Hristu, u duhovnom životu, u svakom dobru, u svakoj vrlini. Zato je za nas važan Vidovdan i kao praznik, ali važno je i to poimanje Kosovskog zaveta na lazarovski način, na hrišćanski način. Dakle, Kosovski zavet nije imao za cilj da bilo koga eliminiše i bilo koga izbriše, nego naprotiv da utemelji upravo te evanđeljske vrednosti koje se mogu sve skupiti u dva pravca, u dve koordinate. Ljubav prema Bogu čitavim svojim bićem, ali i ljubav prema drugim ljudima, kogod da su oni, kao prema samome sebi. Ako nije tako, onda to je znak da treba još da rastemo u Hristu.